Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam agnagan iti Anita adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Mariknak nga ay ayatenak ti lalaki a magustuak. Ngamjak mauray nga armanak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya jay nangagaw nga ibagbagada dita istor ni Minda, Anita. Asik ka ti agar-aram ka ni Joel? Anya nga'y tidakas na, nanang. San abali ata barumag? Ay saan akas taa, anak ka? Rumbang nga iso ti agaram. Saan kat asika? Tukmam nga rod. Ay unay kan anak ka. Sikan ti pagsasaritaan dagiti tattao. Uray man. Hay, saan ka nabapmapan ni Jabalay na? Urayam nga iso ti umay dito'y balay. Kanon tupay nga umay kat tukmam nga rod. Sobra man nagbabain. Hanggang anak Ay nananang, saan nyo apanunutan dagiti tattao ang nagsanga ti dila da? Taawan mo't ti maitadda kanya kapag saya atak. Ay, Agayat mo't kanyak ni Joel, nanang. Kat mariknak dayta. Kat gaputa tukmam, di na maibaga tirik na kanyak. Iso asya kung ti mas asidagan ko na. Kayat ko ni Joel, gaputa na singpet. Kang runaan na, nagagat amanggad. O, kinain nyo man. Adda pa yun bukod na abalay. Kan saan amang nginom. Saan akas itidaduma ababaro dita. Aday talaarak ti pagalistuan da. wan anak ko. Amok dayta. Hanggang saan Ay nananang, bay andak kadilatan. Sana bali, tapagayatakmet. Kang runaan na, ay ayatak ni Joel. Kahit kasanaw no paayan na ka. Di ad-adan akababain ka. Saan ang mapasamak day tananang? Gapot na amok nga ay ayatin nakmet ni Joel. Naimbagarabi, Anita. Nakaumay ka man, Doming. Gaputa kayat ko mga ipagsa ti marikriknak. Ha? Talaga nga gayatakin ka, Anita. Iso adya kon malapdan ti bagik nga garam ken ka. Amo ka naklat kay timbagak. Ngam saan ka nga apuraan na mangidang? Diret saan kan, Doming? Ngam awan ayat amariknak para kan ka. Ha? Ngam amangan no. Ada pagbaliwan ti riknam. Pangasim. Di ka kumamot mangidang adagos. Pasensya kan, Doming. Ngam talaga nga awan ayat amariknak para kan ka. Aw, tapay ang nagbiit ni Domeng. Pinapaanaw mo ka di adagaws. Wala nang. Imbagak nga agawidan, tapinaay kumatan. Ha? Pinaay maun? Katuan, saan kumata talaga nga ay ayatan? Iso nga awanen tirason tapno agbayag pay dito'y balay. Kahit imbag no nasaya at ti panang ibagam. Wanmat nanang. Iso aday jay, napanon. Amo na ka day nga armam ni Joel. Diyak mo Kan oray pa'y numaamuan na. Anya ko ma. Ay, anak ko aya. Nasaya at met numaamuan na. Tapno saanin nga agsubsubli pa'y dito'y balay. Adoy. Padigwan ka iti sidaan alinutok, Joel. Idisok dito'y lamisaan mo, Ha? Kwa? Ang mga no di mo kaya timpadigok. Anya ayat ti sidaam. Awan. Apag iso nga rod. Sige, umay kunto alaan day tamalukong ko. Sige. Joel, rumor taman intong bigat. Intaman kit di makimisa. Ha?
Inton bigat, dagasan kawan. Inta makimisa. Atendaran tati umuna amisa. Agyaman nagtapinastrik na klata. Nga oren ako na masana ko nagsubsublipay, Anita. Una rod, nagsubli ka pa'y laang. Idinto ta imbagak asaan kan ngagsubsubli. Ay ayatan ka kami na talaga, Anita. Amom Doming, nasingput ka abaro. Nagagit ka. Day talaang ta talaga ngamin nga awan pa nagayat ko kan ka. Talaga ka di, ano Joel, tayo ayatam? Ha? Owan. Iso ti ay ayatak. Iso nga ibilang naklaangan apagayam, Doming. Joel! O nya ngay, nakasagana kan? Wen, Wow! Nagtaer kan dita suot mo. sige, Intan. Oh, Joel. Inarakop lakmatan. Joel. Ay ayatan ka. Ay ayatan na kadimat. Wen, ay ayatan ka mata. Agkalay sa tangarudan. Sige, agkalay satan. Kablawan kaya adwa, Anita, Joel. Agyaman kami, Doming. Agyaman kami, Dome. Awan na bungon ko a regalo. Iso a kwartalatan. Imbagla amay na yun ang pangrugyan niyo. Oh, adto iti 3,000. Agyaman kami, Doming. Awan ang yaman na, Anita. Joel, saan na kumagurkurahan ha? Tainaram ko iti na, Anita. Ket sa pera ko ma, agpapagayam tayo lata. Wen, Dome, awan pagdanagam. Agyaman kami iti regalong akwarta, Doming. Ay na, Anita. May san atawan nyo nga agasawa ka ni Joel. Ang awan pa'y anak yaw. Saan na pa'y nga taan tiyempo, nanang? Sa bagay ang matagtaganak nga rudan. Kaya't kao nga dakuman apok nga aw-awirag. Addan tulat nanang. Anita, Nanang, nakaluto akon. Umay kayo tamangan tayon. Wan lakay. Nasaya at tasaanan ang managbabain ti asawam. Wan nanang, saanan? Ay, tigayam pa nag-asawa yaw tinang balbalew, iti kinaman nagbabain na. Manang Minda, gumatangak man iti asukar. Wan, ang adapay gayam ibagak. Amom ka di Anita. Gusto ka no ni Viring ka ni Doming. Saan mo tapagan ano nga arman ni Doming? Ha? Iso ako na amapan ka ni Viring, tagpatulong. Ni, anya ko mati maitulong ko. Isurom ni Viring nga agaram. Anya? Isurom kan kwa na, no kasano anaaram mo idi nilakay mo. Anya? Oo, saan kit din? Sikatin ang aram idi kanilakay mo. Kat isurom day takin ni Viring, tapno maaram na ni Doming. Ngamin, ay, managbabain unay ni Doming. Oo na yan, babain ti agaram iti lalaki. Ang ruki man. Bilibak nga rod kan kata na aram mo nila kay mo. Anya nga iti naramid mo iti Anita. Inyapan mo ti bagim? Wano, inikam iti tagiro o timpakan mo kunkwana. Inak man la gumatangan ije sa bali nga istor. Hoy! Anita! Ay! Mabitlaan! Nasaysaya ata na panawak langan. Ngam ti makalipatak. Amangan numadusag kupay. Ay, masurunak ka talaga. Aging ga ita.
Kat ibagbagada pa'y laang asyak tinangaram kan ka. Asino? Ni manang mindang agis istor. Saan mo latang nga ikaskaso? Liklikam ti apa. Sa bagay, pudnumot asyak tinangaram kan ka. Ngamin, tukmam ka idi, salbag ka. Anya? Siyak matan ti kapungtot mo. Wan, sikati aking basol. Unay ka na ya. Kanayon ka padigwan iti sidaan. Kanayon ka pa'y nga awisan arumwar. Aging ga asyak amis mo tinangibaga itiriknakken ka. Iso at sinungbatan ka idi. Nang runak at inagkanak idi. No aping amin asan asikati nangaram kanya. Mabainak nga rod idi. Gamay ayatan ka mahet. Day talang. Tatalaga ang mabainak amang ibagay tiriknakken ka. Iso nga rod ano awisan nak. Kat sa anak ngagkadkad. Sumuro taklatakan ka. Nauray sa dino ti kahit mga papananta. Ngam, amom ka di bakit? Pagyamanak unay, tanaturid ka ng ibagay tiriknam. Wan, ngam aging gaita. Syaklata ti pagsasaritaan dagiti nagsang ti dilada. Saan mo latta ka di idan ngay kaskaso? Ti importante, naragsak ta nga agasawa. Ay, masurunak. Masurunak ka talaga. No si ka kumangaming tinangaram kanyak ide, di awan parikot. Kat, inaram nakmet, di sinungbatan. Ay, Wuston! Mabisitakkan ka! O sige, Viring, agpalamiis na pa'y. Nangisaganak iti pagsangwan ta. Ay na, agyamanak, manang. Nakaumay ka man. Adda ka di napatig nga ibagam. Umayak ko maagpasurukan ka nga agaram, manang. Anya, Naku na ngamin ni manang Minda, nga umayak agpasurukan ka. No kasano ti agaram. Tasi ka kano tinangaram ka nila kay mo. Kan, saan laan ni manang Minda tinagkuna? Uray da manang Dina, kan manang Petra. ay, Kat kayat ko nga isuro, nakno kasano. Ngamin, agayata ka ni Doming. Mariknak nga agayat mat kanyak. Ngam, dinak mat arman. aging gaita. Syaklata ti pagsasaritaan dagiti tattao. Asyak kano tinangaram kinilakay ko. Iso agarang ganjangak kano. Kasta ti bagbagada, manang. Ngam, no para kanyak. Awan dakas na no si kaman tinangaram ka nila kay mo. Husto ka. Angam sana may parbang. Gaputarumbang laang at babae ti maaram. Kat ti lalaki mo't ti agaram. Iso asi ka, urayom ani Doming ti mangaram kan ka. Ngam, apay nga rod, asika tinangaram ka nila kay mo, manang. Sana pud no dayta. Kasta mo ti ibagbagada. Nang rula ni manang Minda. Iso nga rod nga imbaon nak dito balayo. Tagpasuro ak kanukan ka. Saan apud no dayta? Iso asi ka, urayom asika ti arman ni Doming. Ngamin, no sika ti agaram a babae. Kanayon da kanto asarsaritaan dagiti nagsanga ti dila da akaaruba. Kasta? No talaga ngay ayaten na ka ni Doming, arman na ka. Ngam no di na ka ay ayaten, saan mo ang mauray nga agaram kan ka? Hoy, Anita! Dumagas ka man pa dito istor ko? Umasidag ka dito? Apay ka di manang Minda. Agungungot kan saman. Wana, tasak mo tanti pinagbalin mo nga ulbod. Apay nga imbagam ka ni Vireng, asaan apod no asika tinangarom ka nila kay mo? Anya? Pinagbalin nak nga ulbod ah. Apay aday mo inamin ka ni Vireng. Katpud numot asika tinangarom iday kanila kay mo. Hay, panagkunakat awan tinasaya at apagturungan day ti asaritaan. Sige, inako. Ay, di naktalikudan. Ta mga nagdeso day ti garapon ti lakok, di talulunam. Sige, padasam. Takitaag no niya ti mapasamakan ka manang Minda. Naa, kumarit ka? Manang Minda, saan ka akayat atutupan? Jak kayat ti apa? Ngam sige, kastoy ti maibaga. Saan abalen asyak tinangaram kin nila kay ko? Tinapatag kat naragsak kami nga agasawa. Sika ngay, inaram na kang agpayso nila kay mo. Ngam saan nakamat nga ay ayatan. Na, Aging gaan nagsikog ka.
Iso kapilitan ngayong kalay sana ka. Ita, kumusta ti panagdanayo nga agasawa? Naragsak kayo ka de? Ne. Apay ngay, anapan kanyak ti saritaan. Ha? Sarmingam day tarupam. Ket nagadon ti kuretret di tamuging mo. Ngamin, kanayon kayo nga agapa kinilakay mo. Saan ka de? Ha? Ngam siya. Uray uyawendak asyak tinangaram kinilakay ko. Tanaragsak kami adwa. Di kang pulos nagapapa. Kan may sa, dungdungwen na kunay nilakay ko. Saan akas kan ka? Atong paan nakapay nilakay mo. Nay, nagadumot tanday talinoto yung agasawa. Wan nga rod, abalayan. Kat pagsasangwan tayo kanaw. Kasla adda ag birthday Awan ti birthday. Basta nalagip mi ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kaya't ming agselebrar tayo. Gaputaad danton apuyo. Dua bulan gaya man ti sikog ni Anita. Kasangag paiso. Mayat no kasta. Singin kuma. Ay, tunay kadlakay. Awan dakas na no singay. Ay, mayat lata. Tapno sagay sata iti awiran, abalayan gundren. Wanan niya abalayan. Ala, anak me. Ituloy yaw tinatalinaay a panaglangan yaw. Itilikudan dagiti mangmanghagyaw. Wen tatang, saan aday tatimang dadaal iti pinateg mi nga agasawa. At dapay kit di nga ipakita mi naragsak kami nga agasawa Kasta tinasayaat, anak ko. Nangruna pa'y, taaddanton anak yaw. Agbalin kayo lataan natib kar. Iti uray anya apan nubok adumtang iti biyagyaw. Wan Wen tatang. tatang, Sipod idin, Mr. Lonely. Saanan nga agtagtagari dagiti kaaruba mi. Nang runa ni Minda, gaputa na bainan iti imbagak. Kang runaan na, makita daan naragsak kami nga agasawa. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Anita. Agyamanak met pagayam Anita iti daytoy apakasaritaam. Husto te kuna ni nanang mo. Arumbang ati agaram kat lalaki. Saan kat a babae. Ngam kastay kuna tayon, nagduduma ti wagas. Tapno agsabat ti dalan, dagiti naikari iti tunggal maysa. Ket ala, ituloyo ti kinatalinaay, kan kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.